chinsa chende tini kuibuna kwana. Inga ni impeachment ya monda toko waste our time. Otegerera igintu kere political wichant. Boni ga bosongo ge gutioka. Abantu bali bamanyite bosongo yarenge nsafi. Bosongo ge gutioka. Time yo tobegeta chimaso. Okubugamba abo yokozuna bakurwana. Toko boli goro ya monda. Inga bono ni yani bono ngento kiekira kini. Inga impeachment ya monda nga yegochi. Inki monda akolire. Yes. Argument. Inchendo chegende ke gionzi pi umugabano ito Simba Arati atagete ko gekora esingencho osinyiro gukora magendro bono wika kole chisarakasi chiri chia butambe na lia abantu baranyare koranga kenenke yo kegendrete because as you know umwako mutangani omugima Simba alirete akalira sana igure yongwaye umwako mugima okaera akaliranga ngwaya ibete chiwesa ngatata idugwaka na abwate ghost workers chibesa nchiro abantu bakolede chi contractor bakolede chigasi embeo umwako mugima okaera gacho umwako ukabere agachakanga senator women rep zoro bakomurwani bakomuchanda ono otiganire na barabo ono chakirenga deputy governor gakintu munagusi ndirito gocha kolegasi mwarora umoncho murigereria anonsa sore na wakire mjamono na kore na rasenchira ya bene turara kwanire iguro ya siasa yegendrete kurwa ase county ya Kisii somo tukamange twarorire chisegi chikwanekirwa kurwa ase county ya Kisii na ase around elietete nigo nabaeresete na ngabatebye buna egentu gekoreta chisegi me county ya Kisii ngabatebye nga some leaders kurwa county ya Kisii na ubagase ne koreta chisegi chigasene kwanekirwa me county ya Kisii abarayi bande niko bakwinitiate na ande bareta riberera nerio rorotere chisegi ase county ya Kisii wetera nganje ninganje temura yoyi goseti mwancheti abara yabiga bande beikire bono babwate enmity korukare tometenga abarayi mbari ose siasa terigo twara enmity siasa sometimes nigo egotwara siasa chebikoba lakini asomo yo ime abantu niko bagwanchana bunabagusi ose bunabantu abamo. So today I am here to discuss about the abarayi bakure county ya Kisii abagendere tukwemuke rio rocho na koleta liberere me county ya Kisii na anene mono wetera the impeachment yomokonyo governor umuske Dr. Robert Munda. At the moment wasenge ga story nchamo nae ntobwat any solution nga bono Dr. Robert Munda kuna bete impeached among MCAs either iliba mu impeached asengencho ya kisiasa gosege ba mu impeached asengencho kuna ba kwanete the allegations chibate tengachire against ne richi Korea Kenya wekaraboniga into ntora the wa approve ngege de kinakene because abangeni go bagotebenga niyo kere political. And now that is why the constitution of Kenya ekaraba MCA ba imbichiri omo governor go somo konju omo governor. The next procedure after the impeachment inokogenda se Senate. The Senate erigere egente keiga baga discuss ba kachikura mama gotebe egente kimebi getting political wana tigoya ira na kore gasiae wasuna allegations sechiga korete ne chekene. That's what the constitution of Kenya but atigerete asaba MCA bale gutigera impeachment yekorera asaba MCA kangoboniga umuske Dr. Robert Munda niga gokwaniranga but because the constitution nigo ewanchira nane the Senate is answer yama kwenete bama koranga ne aba MCA na ba kwanite ne kene. Now twarorire gati abarayi kurwa ase county ya Kisii baga asene okwana about the impeachment
Impeachment eyarete ikeri yarete as a county assembly. Ekero yare ko county assembly, and now as to ganyete so egochi ne Senate. The Speaker of the County Assembly, after 3 days, get a report he cannot notify the Speaker of the Senate, Hamason Kingi, akamatemiga from Kisii County, the MCS from Kisii County, Baimbichiri, Omo Konyi Womo Governor Way County Kisii. And now the next procedure is now we are waiting for the senators to sit down and discuss. Na ndeba olikeba gusi na bakenya burabunga ine the allegations na cha kwanetwe ne cheke no se choburimo. But before that, leaders from Kisii County bawere bakorekana bakwimuka liberera about the issue. And the leaders from Kisii County itutagere komanyaiga kiatuganye mpaka the final day the Senate egochukwana no report about the impeachment yomoske Dr. Robert Monda. The final day from the Senate is the day the Senate egochukwana ine Monda ba mwimbichiri gostara imbichi kwa gendere negas. That is the day we will start reacting. Na kwenda na opinion yetu na rejeye. But finally, leaders from Kisii County were very busy. Kwa gana chikanisa, kwa gana mekutano. Oh, toko imbichi Monda, asenge ncho. Oh, Monda kwa imbichi gu, asenge ncho ya kisiasa, tara akona kende. So, yani, kwamwate, omo bisa, asenge ncho, moriko iwana, wono, wabane barosi nige kuni, wako ya nano sipa isaransa sipa kunyo chae, warengereri, oh, ntora kwa magana Kisii County, rangeri media, weka chikamera gabu, tote tukwane wono, oh, impeachment ya Monda, oh, impeachment ya Monda, yani, leaders from Kisii County, imbago isaransamo, wakwanere warangiri media wakwana about development na emero biremekire gochokora magendero ime county ya Kisii. Leaders from Kisii County, they will never do that. Mago isaransi wakwana about development. They will never sit down and talk about development in Kisii County. Leaders from Kisii County, imako gende kanisa usama tanga wakwanere the development usama gendera Kisii County unababange tuchokora magendera Kisii County. Leaders from Kisii County will attend funerals, church services kurabana. Oh, murayori oli utame tigasi. Oh, wakodre mwaka ya manenusu. Oh, turakora kende. Oh, tongaina. Oh, chiambrera. Oh, kiango. But those leaders, ask them about development ya onguragusi. Na kimo kwane development ya onguragusi. They will never say anything. Na hande tuchikutwara baraibu na abo. Ase miakere mutuwase county ya Kisii osoro onguragusi amuna Kenya. Tutarudi nyuma mbali sana. Ase ngencho, ase tore. Wana suisa lanzito kuli kwanyo chae, wasibicha kwa rengereri. Tina kwanera Simba. Simba na chake tekuru chiambrera. Tihana kwanera Simba. Simba okuru chiambrera. Kwangira wakora magenderero. Oh, kiango. Wana niji chiambrera okuru. Oh, county ya Kisii gasieka. Wono. Haneweka hane kwa rengereri. Kwa gena matanga. Nge kintana kwanera. Tenara kwanera. Birasi besi. Yani, people mugasi niko develop enmity asabara ayi. Kati abara inu aseinu. Kare tuwamete siasa teri kukoba ye nkoro. Siasa kobe yebi koba apa. Abara ikuba kuna man, the next minute, asuba kumirana, ibago kwana nibuya, baseka, batebanga, yani,
korokia omorembe. But in Kisii County, I can tell you, abarai wari Kisii County, warabu take it serious, siasa kama serious, yeah, and that is what rote chisegi chinyinge chire ime county ya Kisii. Asenga njaki, abarai yaba, yani moraye, yani abantu abasomora yo ritangani, yeah, bacho ritangani ko babarai, barabo metenga siasa. Yani wana no kweta na pito taripi. Yani omere omuntu yo kumumekere sumwaku. Tomorora. I want you to watch this video. Ya not first but a women rep ya Kisii County. I'm not concerned about inkia kwanete. Just I want to show you something. So the visual expression ya first the women in rep ya county ya Kisii. Akara wokwanira issues about the county of Kisii County. Just to get it can tell you that this person siase ya chirare. Chinsa chende tini kuibuna kwana. Inga ni impeachment ya monda. Toko waste our time. Otegerera. Igi ntokere political. Wichant. Boni gabo songo gego tioka. Abantu bali bamanyite bosongo. Bosonge yari nge nsafi. Bosongo gego tioka. Time yo tobegeta chimaso. Okubugamba abo yokozuna bakurwana. Toko boli goro ya monda. Inga bono ni yani bono ngento kiekira kini. Inga impeachment ya monda nga yebochi. Inki monda akolire. Okay, njetimu atibo bisa osebo na montonde bwensi. I'm only showing you nga siasa de county ya Kisii ere yobo bisa teri siasa ri yarenge kurukare. Siasa de county ya Kisii mwana siasa toge kana sega suntekere. Konya kwangire naba ni siasa bande. Bako gukora, bako kurusio. Now, abarai bare county ya Kisii, the best way to gukora chisegi no bubisa into ase into bana siasa egere to kie obwanchani wito gati abana siasa egere abana inchi balia kero mwana siasa na bwatu muntu na bwatu bafuasi bae na bafuasi abagere bachigwanchana na abande ngwetera enza tola kore siasa into bunakora se county ya Kisii. Let me show you one thing in Kenya. Nigeria mwana ibwense Mosque William Samuel Ruto. Mosque William Samuel Ruto akari ayegwe kanga kia siasa ya waka siasa. Eseri akora maraira ha kumurama baka akimwarira Raila mabera. Baka akimwata baka Yesu gaki. Mura ibwense. Gware wanchoti gareigo. Raila nera kago swase kawekera Ruto. Homa kumoitera, homa kumotiringa tata. Lakini in the next minute koma komera aba yabaiga Raila Ruto baramo bawo kwanani. Ruto are very busy kuligelia Raila chikura abe chairman osecha person ya AU. Aba raiba Kenya kwanza bande ndio bagasine ko kulige yani ko support Raila. Parike bari nge siasa eri ya Kenya ndio bari ngora Raila baka bamutiokia. Lakini mwana take seriousness yo waitana to an extent na siasa ile county ya Kisii van mo kwaneke gusinu abagusi yani mwanga ine bosaigo wange to muntu yani bosaigo tu na asenga njao korobura ibwae aba ibare county ya Kisii first timers fresh aba ibare county ya Kisii. Yeah, that is not a way to go. Aba ibane kule county ya Kisii tani kuchamwa na Nairobi momira na simware kunyo chai. Imokoranga rete mide igocha. Wange gokwana county ya Kisii. Machi umbrella. Simba Arati. Doris Donya Toto. Mo senator. Kiangu. But there is no day mura kore pressa as a media you go update abagusi about the development
plans of development ime ye county ya Kisii ose county ya Nyamira. Now abara tankwa nerero iga tigarero ntebe iga abara ivane kurwe county ya Kisii na Nyamira abara ivane kure county ya Kisii bari bakorete Kisegi bao kwana bana matanga mugavana donya Kiango abara ivane kure county ya Kisii tibanya gotenera parliament para ivane kurwa county ya Kisii bari bagase ni kubeka chi pressa choko imakerio liberera nerio rocho mero yorongo ragusi wose county ya Kisii abange babo tibanya go isaransa okay tari go isaransa tibanya go tenena parliament national parliament of Kenya bakwane it is now 1 year na some months torigeretie miaka ibere para ivane kurwa gusi mone county ya Kisii bari bagase ne kurama na kwete Kisegi bari go kwana port development igore me county ya Kisii na Kisegi bagase ne go kwanera mbanye gutora that energy yogote na ime ya parliament of Kenya go kwana ama mama. In fact, in the next video ninchengo gore tereka tia barai bakorwa county ya Kisii aba bunge batanya gotenera parliament bakwane maro manya gotenera bakwane walai ninchengo gore video ya next kwenye kwa habari ba ukwana ime ya parliament obangoroki kinko gote biningo nango ochongoroki asa kwanire parliament timo yeto sena wan committee kiaka bekire maro I don't know oseko no bekire committee eneos ya parliament because mbanya go kwana no bare tu baro bachorire lakini go kama tanga chikanisa no bagwa kekerere barama bemo Kisegi aba bunge anosa sota kiriwaka riogi asuta kere kuomana parliament tari kanisa tari matanga mongi go igalero murayone bwensi mo bunge goso murayone bwensi mo MCA mo senator mo women rep asuta kere wake riogi riago tari matanga tari kanisa tari para parliament no ta kiri wake kerere kya gororo otherwise kokora Kisegi chere county ya Kisii no kwanchana abara yinto sentwe accept no ye twanti tomora yoyo chore twega abwa sare miaka 5 miaka 5 yere toje siasa lakini asimono iga tokoleta siasa twachakire wetana wara ture Kisegi nane nchi kwera abarai kurase county ya Kisii tigatuanjane tigatosikane tokorega asi miaka 5 yere konya tongancheti onabocho kwa nagene strange magega miaka 5 miamana sana nchenye mto Dennis Kuntu bye bye.